Sanibonani lapha elikhona ngalesi sikhathi ihlobo sami kuzindana zonke ngolesihlanu ntambama silandela ukhasi lethu le-YouTube hamba le-comment akhonapana angikwanisi ukuphendula-ke ama-comment isikhathi esiningi ngoba-ke nyabe ngibhizanyana njalo ngibhala-ke incwadi ngiziphenquza zinengabi like the page subscribe lilandele leli page share nini ngathi thatha ilink ushare umngani wakho ubathethe uhlelo ngisakhumbula solukhona hamba no Bones ubongane uyagothola umfana ucela ijacket ukhona nongazi umsebenzi amthengela ijacket lomqando lama tennis nxa kusenza ngakutshela isize ukuthi ngisize bani oyedwa nje akazimisele loba nje umnika imali yazithengela ngomqando wansusondela angichithisa isikhathi nawo Melody Dlodlo umqalisisi Melo kunjani Melody uthi ngithanda ukubingelela ke Chisa kumagama mina ke ikizwe lami Melody Dlodlo umpangazitha ngidabuka khona leke emawabeni kodwa bengihlala ke kubulawayo ngileminyaka ke 32 12 years ago ngo2020 12 years ago ngo2020 can't be all right sembole ngo2011 2011 ancele nyakudala ngo2011 not ngo2021 2011 kwenzakala ke isimanga ukuthi ke umama sasingakwazi ukuthi umama uyajolela ubaba hlala kunjalo umama esithi uyahamba uyokuthengiseni asuke kobulawayo umama eqonde sithi indanza konyathi le ndaweni zakhonale ke amakhaya kade ke umama wayeselomuntu ayembonile khona ngale nanga umsolela umama ke ngendlela esenza ngayo umama uhambile ke ethengisa njalo waya ke enyathi lapha ethengisela ke lapha kuthiwa ngojekeja wabuya wathi umuntu sethengisela ke eChangani ubaba emncedise emnika le mali ukuthi aode umama hlale ema-Twix angabuyanga uthengele ilanga hlezi ke ekhaya sezwa ke amapholisa efika edinga ubaba yasekhuluma ukuthi ke umama ulimele kakhulu bafuna uhamba lo baba kanti into abayikhuluma ke umama wase umuntu odluleyo bakhuluma ukuthi umama use-UBH ulimele kodwa bafuna ukuthi ukhuluma uhambe njani zaqalisa ke izitori umemetheka umama walwa ke ojekeja ababili bembanga omunye wakhona agcina emgwaza ngesimbo esifubeni yebo umama ke wayevela kibo khona leke emtorashanga mina ngokodlodlo udlodlo uyibona ke ngabantu abangikhulisayo ubaba ongizalayo kangimazi wafa kanjalo ke umama kodwa wayeselo baba lo uthwa ngudlodlo wayengcina enithanda lakathi siyandithanda umuntu omdala kodwa la nxa wayengangizali umama sobo lelema la nxa ngimkhalela ubuhlungu kodwa wadabula inhliziyo kababa ukuthi umuntu omdala kungaka egijima ke wanama 40 something years ehamba esiyakhumbana labo Jekeja bamlimaza babe bancane kulaye wabotshwa ke nalo wasuka ke eKama ogojwa 25 years ubaba ukhona ubaba umama wayendele kubaba vele mina ngincane uthiwa wathatha ubaba wamasepta umfane yalisisu asikwazi ukuthi ubaba wami ngubani ngicela ke unjalo izingoma ezilandelayo uhlaqonqosela wathi ucela ke ingoma leyana uthe mbani uNeria I think uthe uNeria yes uthe uthanda ke uNeria Neria vela ke kutuku superstar uzo Oliver Mdukuzi ingoma zithi Neria ngeke ke Melody Dlodlo Pangazitha hlelo ngisakhumbula
kandiria Maria Newe kandiria Maria Newe upenyu imindupindu ngwarira mhepo dzezviedzo usaore moyo kandiria Maria Newe usaore moyo kandiria Maria Newe shinga moyo shinga Maria Newe vanhukadzi vanobatwa senhapu kugara senderera usaore moyo kandiria Maria Newe usaore moyo kandiria Maria Newe shinga moyo shinga Maria Newe arufurwu neshanje kutsaura vanodanana usaore moyo hanzvadzi Maria Newe usaore moyo kandiria Maria Newe shinga moyo shinga Maria Newe What a classic song. Ingoma yahlupha kakhulu ke. Sikhuluma ngayo ke Oliver Mthunguzi Moye. Ingoma sithi ke Neria. Sichala ke Melody Mpangazitha okadlodlo. Sika ke ku melody siyabala enye njalo ebhalwe yabuya kulohlelo ngisakhumbula ena ngithandazana Ncube. Thandazana Ncube kunjalo. Lapho khona ngalesi sikhathi. Ngiyakwamukela kuhlelo yethandazana. Thandazani Ncube uthi yena uhlelo ngiyabhala incwadi zami ngabhala ngilezehlakalo zabantathu angizizwe chisa wathula ngangaka ungabhala incwadi zami utheni mfondini anayo sengitholeke Thandazani Ncube yebo mina ngiphuma eMangwe ePlumtree lapha bengihlala khona into eyenzakalayo ngomnyaka ka2010 angeke yafa yaphuma empilweni yami Wele nisekhaya khona pana lo mfowethu umntaka baba omdala base senza njengomuntu mina bengisokolele egoli ongela mali bengithunywa ukuyathenga utshwala esitolo ngithuya yonke into yena ke yasale ke le khosikazi lami yena kwakhe ikhosikazi ebelichiya eSouth Africa engabuyi labantu bakhe wakhuluma wathi ke uThandazana kulanto yenza egoli akwazi ukuhlala ebhoda ngotshwala yo tsotsi laba umama umntanami wangitshela kodwa ngizange nguthathe sila hata abhudu yamazi lawo yabe ngikhuza kodwa kulalutho hayi kwahlala kunjalo ke uthenge Boxing Day abantu laba ke bangidakisa umfowethu lo mbona wangispike etshwaleni salala lo nkosikazi ngajumeka ngafa nya yena wasinika into bedroom okwexhiba phelele khona walalana lo mfazi wami lami ngilele ke eceleni yabona ngangisizwa kulento yenzakalayo kodwa ngani yaphupha uthe sezwe ngani yavuka wabe ntshonto indoda sisekhaya lapha vuka ngoba ngase ngimbambile wathi vuka sihambe siye sebenza emasimini ngambona nje ukuthi ungani ngumuntu ogqokayo ngithe kunjalo lapha ke
umfazi ngase ngizama la muthi esephumile ngizama ukuthi ngani ngiyambamba lapha umfazi wakhanye ngani kulokwethu siba tense ke chisa kuthe kunjalo ke ngathi nyathi kade oswayini laba bachiye ke le condom labo likhona apha balisezile hayi umama wavuka nje ngabonanga ngithe ngiphaphama sengilibona le condom ngambiza ukuthi le livela ngamntwana lalila condom wathi akakwazi ukuthi lingene njani nilanga mina walubhuthikiyo sesibayeni ngale kabondlutho ngase ngibamba ke ngivala sivalo vele le papa limphethe hayi ngachaya ngamchaya uzwabe khuluma ukuthi yena urechwe umfowethu ngabe ngumlanda ke esibayeni engakwazi ukwenzela ngithwele ke induku lapha ngiqonda ke abantu begcwele esibayeni lapha ngahle ngamlanda ngahle ngamshaka ekhanda wela phansi ngashaya ukuzwa into ezifayo ngathiya ngimlimazile abantu basebulela umuntu behlaba umkhosi yiphuma kwami imbaleka sesiye eGoli watholela ke Plumd Hospital waya ke empilo lapha shonela khona lo mfazi ngahle ngamchitha kunjalo angizange ngibuyele ke ekhaya ke mfowethu nama 15 years ngilapha eGoli isehlala ngasoze ngafanga ngasikhohlwa hey yabona ke lento le intasinga iyaphambanisa ke abantu uthi ke wena uze eqola ukulala nomfazi womfowenu yabona ke social fellow socheni balo ngala ikhona pa ke bachaka umfobo umbulala uthi ngikhumbula ingoma so brother lethi bazobuya ngilindile umntana nami sekhulile ukhona lekhaya umfazi ngizowuthwala beGoli ngehlukana laye mina ngiqumi khona ngale siyabonga Jesus khona izinhlamba ezizini uthi abantwana ke badubeka kwale gola awulandaba labo ngoba ukugangela la ukulalela nomfazi wakho uyothandazani lo
Also, all the Soul Brothers led by David Mason, Domtavia Tavaza, La Black Moses, Orangwen Ingometi, Bazobuya remix Yankona, Yaktakaza, Yakataza Kuru. The 90s, the wonder years of the 90s, we knew a lot of it. Tanzania, Nube, Shalolako, Sakumbola, Siabonga Palagas, Buyas, niggas, Zafana, Zakambelana. Nancy Villa Spongile. Spongile Mpisi. Yeah, Spongile Mpisi. Azabaza Mpisi, Apokobani. Spongile Mpisi. Chisa Minanglapa United Kingdom, what are the Kayang, swinging as Kikaba, as a Kulumia 2008, so better Omagama. Bang Seven Unesi United Pula Hospitals go Blawayo. This says long awami basis of rent again, the toxin keta. Umuntu ge dapat zenza kona ngale kwenye genda be chage ama casual work which is the part time this year. Njalo nje kumnika le mota ngoba bengisebenza ngiqinise ngile mota yami encane umuntu lo ehamba ke esiyamfebela. Yebo ngilomntwana laye uyedwa kodwa ke ngimelanga ngitelelwe. Uyazi kukhona okwenzakala kodwa not emoteni yami. Undoda lo ke usukile wenza ubuchapha bakhe wakontinua waqalisa ke ungihlukumeza engichaya. Ngaze ngithi ngiyambuza lutho angichaye. Kodwa ngabe ekuseni umuzi uthi unelo utshwala lokunuka ingcekeza. Athi nenjalo enuka ingcekeza athi sefuna lami ngale asengichati ukuthi ngiyafeba. Salisana unjalo lokho siphilisana nzima. Ayi kwelanga situation got out of hand. Engakhiza into engayaziyo. Khona bothi njalo ke ngabe siyabona esejumela ngabona ifoni yakukhuluma lo mnyunkazana engumaziyo. Isifebe esokuqinisa amashabhini esasaziwa. Nanti igama lami. Lo muntu ngabona ungidele kakhulu. Ngase ngiphambaniseka ngabelisa ke amanzi. Ngithembelisa ke amanzi abila lokho ejumekile kwanga around 3 yokuseni. Ngahle vele ke ngamthela ngamanzi. Ngamsplasha ngamanzi yonke indawo. Imfethi ngathi lenqamu ngifuna uqhuma ke into yakhe le yayimhlanyisa engamangalisi njalo kodwa ngase ngisikhuza ngase ngithatha ngoba ngasathi ngiyathi ngikhuteke umgwaza ahlambulane. Ngahle ngamthela ke efesini laphana wahlaba umkhosi baphuma amakhelwane bamthatha bamgijimisela esibhedlela wayele 86% degrees burns. Wahlala ke wagcina ongidlule emhlabeni. Mina ke ngase ngibotshwa ngahanjwa ke ejele hladla abantu abeyazi abuse ngase instead ukuthi ngigwetshwe ke ngafakwa 10 years kodwa ke 5 years yesulwa ngacela ngiseve 3 years emlondolozo ngaphuma ke sengibaleka elizweni ngaya ke eSouth Africa enza mobamba khona kwabanzima ngacina ngireza ke imali ngazotheleka ke eNgland. Leli langa ngizoze ngilikhohlwe umntwana ke ukhona sekhulile ngambisa lapha la he understands ukuthi ke uyise wangilimaza wangihlukuluza kakhulu for years ngoba ngahlala la phansi ngamtshela ukuthi ngansiza kodwa ngizidefender ngoba ke vele mthethwa ke wayengumuntu ofuna ukungicicha lana umuntu ngazange ngibe strong wayagcina embulele. So iyaxolisa ke Jesus ukuthi ngibulali wafa after some time kodwa wayengidelele kakhulu lo muntu. Into ayengenza yona yayimbi kakhulu. Ngicela ke ungangitshela ke ezingoma ezazachisa kakhulu. Ethi ingoma ethi who's gonna change this world and make it a better world for us all. Imagicals Chanda laba ke la ngokwakhe ke Joseph Chimange the Penal Kunene Sambeni.
gonna change this world and make it a better world for us to live. Imachikos lapana kuchala mnandi ke uDaniel Diviseni Chanda hamba lo Penwell kunene besichala ke umpisi uthi ibizwe ethi impisi lavela ukuthi ngoba besithi ngumbulali. Methi isandla ngiphethe yakho methi abadala bathi uMatewu abadala isimi ngabadala batsho njalo kunjani methi isandla Matthew Chisa uyazi-ke ijendala uhlala ukhuluma ka-Eva yangezela ke izimanga. Mina-ke nginguMatthew Sandla ngilapha-ke eMzansi Afrika. Mfowethu angifuna ukutshela amanga mina bengumuntu futhi utshela iqiniso. Hayi bengibamba inkosi njalo-ke ngitshaya-ke nguBoshman labangani bami. Sike sadla kakhulu early 2000 abantu bengaphaphami ama-Nigeria engabuya wona izinto. Besishaya lapha sishaya abantu ngamagolide efake. Sitshaya yonke into sibathengisela into ezingayisizo. Ngitshayela imali ngo-2011 lapho esatshaya khona 300,000 ishare yami le kuphela ngoba imali yana ifika 1 something million labangani bami sashare. Ngayigcinisa-ke uGladys okomthethwa umuntu bengumthanda umagama nhlalayo. Ebethena ebengasebenzi kumgcine yonke into wayifihla ke le mali ayigcinile ngasithi kayigcine. uGladys bengahlala lapho esasi renta khona behlala kwenye-ke indlu esasigcinile siyirenta layo. Sasenza ukuthi ngikhenza amapholisa rate athole kungela lutho. Sasebenza-ke unjalo ngomgcinisa uGladys ngathanye futhi njalo-ke asashiya ama-50,000 lapho esabamba khona ngomlungu kwelinye iplazi sasishiya ama-50,000 sibamba hayi mina iqiniso elihle Chisa ngangabulali ngangagwazi umuntu kodwa ngangutshaya ngengqondo kushayele usale ungalalutho. Samanager ukuthatha imali ubo ATM simanager ukutransfer izimali emabhenki abantu ngoba ke omunye wethu okuthiwa ke kambani case ke yorebo seke hayi sisuthu lesi wayekwazi kakhulu into lezi zama computer sasitshonta kanjalo. Hayi into yethu yaphela ke sabanjwa kwaphela ngo-2011 sabotshwa ngamtshela ukuthi ke ahle agcina imali yana ayifihli makusenza vela ahambe laye-ke ayikhaya abuye lapha nezombona ama-first days ebuya kuhle wathi yena uthwala ngomunye umuntu obuye sabuhamba abantu bazamnanzelela uthwala ngomunye umuntu ngoba wawulo muntu oyimbola ehamba nomuntu oyinye indoda. Usisilowo ngigwetshiwe mina lapha ejele-ke Tisa sengigwetshiwe 14 years kwakhitshwa-ke ezinye ngiphakathi ejele ngatshelwa ngomunye-ke usisi wami umntama mdala wabuya-ke ejele wantshela ukuthi-ke hayi phela uGladys utshadile bathenga le ndlu wathenga yonke into. uGladys ukhuluma nje Chisa watshaya phansi wakwele UK ngithe ngiriliswa kodwa kuthiwa ule ndlu nanzi yazibhala izindlu yamadresi akhona hayi angifuna ukwamiza emoyeni kulezi ndlu lapho egole ezimbili imali yami lana ngile 1.7 million ayicatshisayo okwamanje kuthiwa use-UK. Futhi nasi isithombe sakhe ngimfakela kuFacebook ngiyamdinga ngicela ukuthi abese indlu eyodwa angimenzi lutho angila lutho ngiyasifona lapha egoli yimi uMatthew Sandla. Abafazi labo ngabathembi njalo ngenza idili lomfazi uzasale babe phansi utsho njalo ayisimbi. Abafazi bagangelizana zama ukuthi sibe lento yethu uthi zaphila kodwa nanku angenze khona mfoka Sibanda ngisiza bo nxa ukhona lapha e-UK njalo umkhangeli ngibhala lapha nyakwazi lapha e-UK ngicela undikele nasi isithombe sakhe kumbe ufake kuFacebook sengizamile kangibambi. Bachaya siswachaya ungathembakalanga manje swachata ule ndoda leke ala ikhonale kumbe base-UK utsho njalo. So ngibuhlungu kakhulu ngento angenza yona. Nxa ungangitholela-ke ingoma enye-ke ubona ngani-ke ingangijabulisa. Hey madoda usizo olunganani mfowethu sorry sure kanguhleki kodwa hey siyakwazi ukuthi-ke abantu ngabathembalanga kodwa-ke uthi ucela-ke isayini sisi akumnike phela isayini undoda kumbisele kukodwa nje umbisele kukodwa nje la aphile umuntu wenkosi loba indlu yodwa njengoba wathengisa indlu zabaningi ngoba imali yakhe le
ungamlahli siswami ngiyacela bakithi akumsize umuntu wenkosi. Alright, bana sithole-ke ingoma eyohane sozothi uyazigida wena use-South Africa. Mana ngutshele-ke ipiano lakho lele ucelileyo, themba ubona-ke liza kujabulisa. Masojwalekile ungatasikuzanga indlela uyiphatha ngayo usibukisa ngabantu masojwalekile ukuzwa mlibe beke ayakalaleli ono ayolala ukuzwa mlibe beke ayakalaleli ono ayolala
Ziwa mo lapha ke ngomthi ke Amaphosa Amos and Mass Music. Shala mnandi ke lapho ke sishela ke Mad Sandla. Ucela indlu sizingiyaqoqosela Clarice. Please umnika indlu eyi1 khona le bayithi mfowethu. Wayipikela phela le mali entshontsha. Siyacela dadewethu umzweleke uyakhala umfowethu uthi udubekile Goli. Uthi hayi bathi khumbula kalwi lawo kodwa uyacela ukuthi umsize ngilasa isithombe sakho lapha ke lapha ukhanya ngisakudala omhle kakhulu. I hope la lokho njalo. Ngithi hayi lokho akusebenzi kanjalo ke mfowethu. Ngiyaxolisa kakhulu ke Mad Sandla. Ngiyemfake ke ipicture umuntu uthi yamdinga. Konke umdinga kwabo social media zomdophe. Sandisiwe okagasela. Ngibhala kulolu hlelo ngingumuntu olapha ke South Africa. Mina ke ngihlala ke eJupet Park eSouth Africa. Ngiyasebenza. Mina kakhulu umuntu oyikhonza uNkulunkulu wamagama. Ngihamba eChurch le ba lo pastor Dumile uthi Pastor M. Ja, wabotsha kulezi insuku. Into ekhona izizakala ke besikhulekelwa ke indaba zethu zocansi sikhulekelwe yonke into ke emzimbeni nenhlala kahle lempila kahle. Ngakho ke ngomunye lwana wakhipha ke impahla ngaphansi ku TV abantu besibukele. So ngakhipha ke ngoba upastor wethe sikhiphe amaphendethu ke siwaweve emoyeni olahla imimoya okhipha eminyama. Hayi ngalikhipha ke labiphedi laphana ngalizulisa ke emoyeni kanti ikhamera zikhangele. Umnakho indoda yami ke wangibona ku TV watshela indoda ukuthi ungivumela njani ngikhiphe la upastor so iphendi pho hamba kwaqediswa kwenzenye into. Qesa lethethisa nganyavuma ukuthi ngawangenza lutho. Hayi kangenzanga lutho baba. Ngangikhiphile ke linjalo kodwa saphinda sagqoka after senzile lokho intshumayelo yakhe lokubusisa lesidlula nje laphana elibamba repent kwenzela ukuthi ogcina lo muzi wami ngoba wayethi ukhulekela ukuthi mina ndosekabhekani kube into eyi1 kazange ngathi uyamfuna kodwa tete mfikile endlini senihlalile amalanga amane lande 5 ngabona imbizo sabhekana wathi siyabheka wathi ngicela ukuzini nonsense le kwini umfaka abantu ngazama ukusiplela ukuthi no sibaningi njalo ubona abaningi mama abaliphakamisile wathi lonke litshiwe lidlwe umuntu lo uthi ulala waqasha kulo lami ke engichaya wathi chithile umele ngiyekele ukuhamba kuyo futhi ahlala ke eGoli konapha lokho esengidubeka bambuze esontweni ukuthi ngakhuluma ukuthi hayi sengisonta ke isonto kwenzakala ke waqhubeka phandle siyabhe sithatha ke every time nxa ngibuya efuna ukubamba ngamaphentami adla ngithi nxa ngithutha abambe ukuthi ngigqokile yini abuza athi cela ukuthi ngilikhiphe abonta kulanto enzakaleyo bese umuntu ongiinspectayo kanjalo ngabona impilo le inzima uthe umnyaka 2023 ngasentshela ukuthi hayi lokho kunje ngisenelisi ngoba sekuyanzima ke ungabuya ngani ke njengoba chisa umama siyaginqa ngani limanzanyana athi kukhona ade ngikwenza unhluluze kakhulu lo muntu ngiphume enzima kuye lezinyalo ngokuchaywa okwamanje ngisukile eGoli sengisebenzela la iyade sewuniyona nyakudala eJupet Park kodwa sengibalekile ngihlukene laye umntwana swahamba umama ekhaya ngikhathele ngokwakhiza into engayenzanga lutho athi ngicheat onima zangenze lutho kodwa sengithole umuntu okhanya ngithanda ngesawula ukuthi umuntu lo engabamazi uzambulala ngicela ngamqabizo lakhe nandi lapho emada ya kubi ke eGoli kube eGoli akudlala hayi ke mhlobo wami ngasusithi wena ucela ke izingoma mbona ukuthi ngiyawutholela ke ingoma hayi uthi yakudala uNomathemba usafunde nxa ungayithola undithole uNomathemba ngiyithanda eDalom Kids mbona ngani ngitholile ke uNomathemba yakho eDalom Kids asibone
aha naso Mathemba. Isikhathi sangikhona njani i-album Mambala ingoma evela kudala ngikhethe ingoma ezithi noMathemba ichale-ke usandisiwe igasela angazomama behlelani-ke emendweni very abusive bahlale bebekezele awonkosi amakhosi wakhani noMathemba uyabizwa-ke weza uhlelo-ke nisakhumbula nxa usanda kusidobha-ke support the show. You can donate here for into ezinto njengama data ubongane nje uthi asebenze lapha umdawini bakithi awula umuntu ombhadalayo secela ngalolutho uthele ijacket athi siyagudwa lapha ngimkhangele thele ijacket lama tennis ya jabo zisize litshela mina usisi wethu angazi khona lutho njani siyambonga ke uPhisi siyabonga
Freeman Jubane. Oh Freeman kunjani? Ngembelele ke support yethu elalela kakhulu ke umzukulu le mase UK khona lokho amacebo wasesiviji. Kunjani mzukulu wami? Ngiyabona very soon. Yeah, Freeman Jubane. Mfana mdala kunjani? Ngiyabonga Freeman Jubane. Mina kulesahlakalo esenzileyo ke mina ngomnyaka ka 2023 khona phana ke ku December yokuqaliseni bengilapha ke Jozi. Hayi ngabona ke intombi enhle komagama kodwa le ntombi ke ngayithanda intombi leyo sithi yona ke vele ke eZimbabwe idabuka khona. Hayi ngajabula kakhulu ukuthi nxa ivela umntana ekhaya lami njana umuntu owayebuyile vela ke emazweni. Salungisa ukuthi sihamba sonke ngathatha ke imoto engayihayayo ngabuya ngazofela ke koBulawayo waqala wathi ufuna uyaqala ayibona abangakibo ayebabingelele wakhamba ke sithi ke iLuveve wathi zambona ke foreign day lami nga respect ukuthi is a mature beautiful clean girl uyazothiwa uclean nxa umkhali umntana phansi hayi kunjenje salungisa ukuthi siyahlangana ke waqina sithi ngcono hle simele weekend weekend sachayisana laye ngambona ke lami njengomuntu ke oyindoda ngazama ukuthi hayi yamfuna ukuflopha lelo langa ngoba nxa uvela emazweni sometimes uyabuya ungani ke uwiki kodwa ngapha ekhaya kuba mnandi ngoba ngale yasidla into ezigcwele ochokela lana hayi ngamthatha ke le ntombi satshona sonke hayi kuhle sihamba ngaphuka lapha engambhuke khona kwenye guest house lodge lo muntu ke wahamba sibile wazigezela kuhle sesivela le wazentshela ukuthi ke nicithe ke ilight ngathi ilight licithelwane ngifuna ukubona manje uqabo cha ntombi yami hayi wavuma ke what is not comfortable nxa light li on lenhloni wakhulula ke yonke into uyazi thisa ngithe ngiyabamba lapha ke eqolo aso kugqizo umuntu begqizile lo ngithi nyathi ngizona libhanti lonke ligqizile hayi bantu ngathola ukuthi ke hayi ngacina ngisithi lighter ngicela ubheda lapho ke simapuna kodwa ngathola ukuthi manje ugqizile wakule ntambo ezinenginengi ezinye ziyelo njengamangqonqo konke lapho wasentshela ukuthi yena ke umuntu obelieve kusinto nayo ke ukuthi manje ngiyalala ngithini lapha mina ngovalo kwala ngazama ngakhulumisana naye angeke akukhulule yini konke lokho nje umuntu ovele ngumuntu wechurch ngakujwayelanga lokho ngathi kakhulule lezi zinto lezi wala ngahle ngezwe kusala man ngabathe wambamba wasithi awuzandlalisa ukuthi anijabulise kodwa ke vele leyani into ehlawusimulisisa umzimba wami angase ngisesaba mina kanjalo savuke kuseni ngathi mina ngixolele lezi zinto vele ngizake ngidlale lomuntu uthula abadala ke lo sisi lo so wayesebikile ebadaleni ukuthi vele kwenzakala uyazi umuntu wadla imali eminingi ngazange menze lutho ngiyelana sisi angeke ngukhohle lokho umhla ka 15 December angeke ngapha ngakhohlwa yimi Freeman Jubane uDubane kazange ayijabulele into yamaqonqo la gcele sisini yonke indawo osizegqizile kodwa ke umuntu onkosi phela ukutshelile ukuthi ke ulabadala angazi labadala bagqiza kangaka kuthiwa ukukhulula wayesakhulule into yahluphayo kulundoda ukuthi yahle yala leyo people tisukume yavela yalala yahlathe engubonile lokho vela mfuna ukuthi ngifane ngisonde eduze wabathe ayikhokhisa kwala ungaze la ukutshela umandoza wakho ukuthi uzothola kanjani vuka wena Clever phaphama uzothola kanjani Sometimes you color and closer. Sometimes you color and brilliant. Sometimes you color and my papa. Got you when you so spandela. Nice Catalane. Fugo se le casa. Nice Catalane. Fugo man got in the picture. Got you go color your name. Got you go
Sani lawo Tela mina ukuthi sibiselele Esikhathalele Sothola kanjani telephone Sothola kanjani telephone Sothola kanjani telephone Sothola kanjani telephone Ukhala something What is who is pumping Ukhethi sikwa sabantwana Kulukulu kuba into Ukhala something What is who is pumping I see Mandoza on the window Ahamba na maboza athi woza Spiwe kolonga Wabuya kolonga Legelele Kona song kazi fundo panda Legelele Kulufa Legelele Kona song kazi panda Six times 4 in the morning So sikunene Baba yemsebenzini Uzovukanene Fane nabo Banelabo Yeah uthi wahlule kudla wangogo lwana umuntu ke wayiphiwe izinto zakhe zemadlo zakiwe yakhodlela ku Freeman Chubane Again imagine walala kwaba licimi mfowethu hayi wazokunzima lapha hayi Freeman siyabonga Freeman ke nambale ke yokugcina isikhathi esidli ubona nika isanze esidli isikhathi Maureen Moyo kunjani Maureen mina ke ngumnyaka ka 2016 bengisekhaya besihlala ke endaweni okuthiwa kuse-suburbs lapho kuhlala khona cottage lo mngani wami ke ngimthandayo ke ngicela ungakhuluma ibizo lakhe ngoba lokho bebuhlungu bese ngabangane abakhulu sasagcina ke lo baba ke ethanda ufunda aqeda lesikolo sawa abangani ubaba ka mngani wami uZorezo wahamba wasesebenza ke emazweni wabuya ke vela ke emazweni wabuya ke ekhaya saba ngabangani njalo baba khona engithanda engikhipha ema-outini engikhipha lo mngani wami khona ba was 23 ngaleso sikhathi ngo-2016 so ngagcina ke zentandana lo baba kamngani wami uJay suke lapha kuyahlupha amabizo lokho engizama ukuthi ngiqe ukhale kakhulu wabhala ngento ebomvu wazongicela ungabala amabizo uthe kunjalo wena ke laphuma ngoba engumuntu ovele ezithanda lo mntana kwenkazana sizwana sijayive sihambe lathi jayive kodwa sidlule edropa umntana kasezondropa mina kwaze kwathi ngo-2018 ngazithwala isisu sakhe umngane wabanzima uthi ke ngumtshele ngasengitshela ke uJay ukuthi ngicona tshele ke umngane womuntu semithesini ngamthanda ngagcina ngitshela mama single mother njalo wayengithembile umama athi akulanto esingayenza kuyamela ukuthathe wasembiza Jay wasesithi ufuna ukungithatha ufuna ungihambisa emazweni sahlala sinjalo wagcina ke ufika ke emnganeni wami ukuthi mina ndlala lo yise njalo selaba lo mna wakhe ozalwa yimi mina umngani wakhe ngabeletha ke kuhle umama lwana wazovusa umsindo chana ukuze kuyefika eHillside emapholiseni kwahlupha indaba ngagcina bafakele restraining order kodwa umngani wami ngangirespect ngumama wakhe omncane lakathi singikhona emendweni kodwa ambakhathaza she has to calm down angirespect lami njengomama wakhe omncane kalakhanda umtshele ke tshisa ukuthi ka respect the fact that ubaba ke wenza choice she should take that yebo siyalingana age but I'm her mother nyawukhuza futhi wena bani ulandele lo mna wakho into yokuthi umntana lo ufuna ukumphakamisa ungahlala lami yedwa umna wakho igazi kayihlo olakhanda mhletshana zakho so kangikhulumisi lakathesi but anyway mina renting an apartment engirentelwa nguye
Yena ngaba lokuningi ukuthi zwana respect unjoko omncane bani wena uyihlonga JJ bani respect lapho bakuthi siyabonga kakhulu ingoma Mthandeze Boom Shaka uhlelo selivala ke namhlanje uhlelo ngisakhumbula mvasekelo bongze obonga noSibanda kamongeza chisa till next time you take care of yourselves and each other. God bless you. Bye bye.